Zbornica elektroindustrije že 12. organizira konferenco Dan najboljše prakse, kjer v ospredje postavljamo prav primere dobrih praks. Torej želimo, da se podjetja med seboj inspirirajo in učijo in povezujejo prav preko teh dobrih primerov. Tema letošnje konference je medpanožna aplikativnost v tehnoloških priložnostih. Torej želimo prav to pokazati, kako lahko tehnološki presežki presegajo meje panog in tako najdemo neke druge aplikativnosti za te tehnološke preboje. I'm very glad that I was invited for this event. These events are very important actually to stimulate cross-industry relationship. We are really looking for these exchanges, and we do need to have new competence coming from other sectors than space. So this type of events where you can meet with other industry sectors and realize that you actually might have some common challenges and that you can collaborate is a very fertile ground for innovation. Not only because it can generate ideas, but also because you can find the right public and private actors that can help you also identify funding, moving things forward along the way. And I'm glad that I was able to present the Scale Up program. Današnji dogodek, torej prenos tega znanja iz ene panoge v drugo panogo, je nasplošno zelo pomembna stvar v samem gospodarstvu kot takem. Nasplošno vemo, da recimo primer teh tehnologij kot takih je ravno ti multiplikativni učinki, ki se nekako dogajajo v tej industriji, so ravno posledica tega, ker se ta tehnologija, ki je bila razvita za potrebe vesoljske industrije, potem prenaša potem v ostale gospodarske panoge. No in naš primer v našem podjetju je bil ravno ta primer, kjer smo to tehnologijo multispektralne miniaturizirane kamere, ki delujejo v kratkolovnem infrardečem področju, še dodatno miniaturizirali in prenesli v segment bele tehnike in pa segment tekstilne industrije, torej za prepoznavo tipa tekstila.